Nilita va proposer tufunge une minute ya silence juu ya bandugu wetu bako banauawa mazone contrôlée par le M23. Kuko banditisme kilo kuna naua watu ba mama moya hapa mwa hii ville. Menasi tunayua kama pale Kasaba hapa Fizi bandugu wetu bengine balituacha juu ya inondation. Simulisikia ile affaire. Juu ya bale bote benye biko banatuacha accidentellement. Voilà, dû à ma grave violation des droits de l'homme, est-ce que nous avons fait par M23 FC, Nabandugi abo ba soutien abo ba voisin, Rwanda. Tunaomba s'il vous plaît, tu observer une minute, il y a silence, Dieu a les bottes, naba soda et tout benye ba le kufa kufran soit wazalendo soit FARDC. Une minute de silence s'il vous plaît. Monsieur le vice-ministre, ministre en charge de l'Intérieur, honorable président de l'Assemblée provinciale, honorables députés provinciaux, élus légitimes du peuple, monsieur le vice-gouverneur de la province du Sud Kivu, cher honorable maître Lakano, mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs les membres du gouvernement provincial du Sud Kivu, monsieur le maire, monsieur le maire adjoint de la ville d'Uvira assumant l'intérim de son titulaire, mesdames et messieurs les responsables de l'administration publique à Uvira, mesdames et messieurs les membres des confessions religieuses, mesdames et messieurs les notables du territoire de la ville d'Uvira, mais aussi les notables de Fizi et d'ailleurs de Bukavu qu'on retrouve ici, messieurs les responsables des différents groupes de nos jeunes résistants, Wazalendo et les autres, mesdames et messieurs les responsables de la jeunesse de la ville d'Uvira, mesdames et messieurs les responsables de la société civile dans sa pluralité, mesdames et messieurs les membres et agents du gouvernement provincial et des agents de la fonction publique, mesdames et messieurs membres de la Fédération des entrepreneurs du Congo, mesdames et messieurs les journalistes, à tout le monde que j'ai oublié, tout protocole observé, Amdjambo Tena. Nami, c'est pour moi un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de vous trouver ici comme mon vice-gouverneur l'a dit tout à l'heure. Il est quoi mirage ça tout le temps février 2024. Une situation envisageable. Nanjumana, je tenais d'abord à saluer le bon Dieu pour le ministère qui ne fait que réaliser dans nos vies, à nous tous. Et le mystère de Mungu, on remercie très sincèrement le bon Dieu, maître des temps et des circonstances, pour sa volonté de nous réunir ici en ce moment. Je remercie très sincèrement le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui s'est battu sans trembler, sans paniquer et qui nous a donné des assurances. Je vais me battre jusqu'au bout pour que la paix, la sécurité, la stabilité règnent et qu'assurer l'intégrité territoriale de l'ensemble de notre pays reste ma priorité jusqu'à la fin de mon mandat. Mesdames, Messieurs, quoi il est à les tenir, d'abapatia ma nouvelle et ma discussion zinafikia. Nous tenons à féliciter le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na bandugu sans aucune exagération à l'ifanya kazi tumupige mikono s'il vous plaît. Merci. On a remercié aussi Première ministre Madame Judith Suminwa l'ensemble du gouvernement yake pour le fait qu'ils se sont battus aussi et continuent à se battre pour assurer l'intégrité territoriale de notre pays. Message ya nini tunaleta bandugu bapenzi? Message ya amani ni kusema vita ilishakuwa nyuma yetu. Mkubwa wa nchi ananituma nikiebambia malgré ma montage, malgré ma situation, musiogope tena kitu, vita iko nyuma yetu. Mkubwa wa nchi alitia mabatterie zote en marche, notamment sur le plan diplomatique. Na ile diplomatie alifanya depuis alingia au pouvoir, mais surtout récemment
inaanza porter fruit. Vita iko inaenda kwa nyuma yetu, na mutasikia tu d'un moment à l'autre bale batu yote banajiretire, banakuwa kantone, wengine banatoka banarudia kwa walitokaka kwabo, na tunarudia kwa makazi yetu respectivement mu territoire zote zilikuwa occupées, c'est-à-dire si tunarudia Bukavu, wengine banarudia Goma, Bunagana. Bien mimi nabapa assurance ile ni kweli, haiko théorie politique, pas du tout, bitafanyika na mutaona. Na ndio maana ningependa mbele ya wakati kuremercier non seulement les membres du gouvernement, mais remercier très sincèrement population ya Sud Kivu, population ya RDC en général, et tout particulièrement population yetu ya hapa Uvira. Mandugu wapenzi, mulionesha kama hamuko bayuma, muko determiné kuprotéger nchi yetu. Nagizi binakuwaka tu. En tout cas, félicitations, muli résister na munaendelea kuresiste. Na tunapashwa endelea ile, hatuna shwa. Félicitations kwa tribu zote zinaishi hapa, kwa Kongomani yote na bebalichagula kuya kuishi hapa kutoka nje, saba Burundi na bengine. Shibote tuko pamoja, union fait la force. Tutakuwa nguvu kama hatudistingue batu selon leur couleur politique, leurs origines, leurs ethnies, leurs tribus. Nous appartenons tous à une seule famille, la famille dirigée par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Shibote ni watoto ya mama moya baba moya, na tuungane vile. Nipenda aussi ni profiter ku féliciter mwenzetu vice-gouverneur Maître Jean-Jacques Elakano kwa kazi alifanya hapa na ensemble ya gouvernement yote. Mulipigana ma condition moi très difficile. Usimame bakupigi mikono ndugu wangu. S'il vous plaît, moi acclamez mwenzetu na. Merci. À travers lui, équipe yetu yote ya ba ministre, ba membre ya gouvernement, batu yetu ya kazi tunaa kama inakuwa miaka miezi 4 ya mulipio, mais tutabirudia amo sasa hivi. Na batu yote ya kazi valilute juu kuessayer kutenir autorité de l'État hapa. Tunawapigia asante sana vraiment. Tunapigia asante sana bandugu wetu à force ya défense na sécurité, c'est-à-dire renseignement, armée na police. Malgré ma critique yenye iko na page itakuwa saa kusie na shi tuko na ma critique na bengine, alakini kazi banduki yangu haikuwa facile. Aba ba soda balijisacrifier, ma policier balijisacrifier, ba renseignement nao balifa kazi yabo. Malgré que l'un ou l'autre benye wali abakufanya mkitendo ya mzuri haiko bote, hapana. Ba soda yetu banduku tuendelee tunabaunga mkono na tunaungana mkono shibote, na tutasababu batoto yetu ba nani ba RAD, hein, c'est-à-dire réserve armée de la défense, y compris bantuko yetu ba grand yetu ba petit yetu ba dada yetu ba kaka yetu ba wazalendo. Mupige mikono na ile Mungu mnasaidia kuproteger mwingine, muendelee vile. Kokote kwenye batoto yetu biko ku front, kokote kwenye beko ku front, ama Sud Kivu wala Nord Kivu wala wapi, Mungu mnatusikia moyo kama province ya Sud Kivu iko na nyie, mkubwa wa nchi iko na nyie. Mutapata processus wakati ya kuintégrer vraiment strictement réserve armée à défense, na mkubwa wa nchi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo iko très déterminé juu ya tutaangalia jinsi ya kumsaidia na kuendelea kumuunga mkono. À part ça, nilitaka kufeliciter aussi ba ndugu wetu ba Burundi, armée burundaise, population burundaise na hizi société burundaise zote zinahusia kujenga mabalabala. Tungependa tubapigie nabo asante sana kwa kazi yote mko nafanya na accompagnement kwa mkubwa Evariste Ndayishimiye, président de la République wabo, na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pamoja. Nilipenda aussi ni remercier président wa assemblée provinciale à Sud Kivu na ba député betu bote, kuba féliciter aussi na courage na détermination. Na yo condition mungu mnatumika kama iko nguvu sana.
na yua magumu mulipita amo na tungali tunapita amo, me tutatia shiboti akili pamoja tuone gisi ya kuweza kujugile magumu zimoya na ndabaelezea aussi démarches zenilifanya inje juu batupatie moyens ya kufonctionner, qu'elles soient auprès de l'État, qu'elles soient auprès du système des Nations Unies, batupapi équipement, logistique, ainsi de suite, ya kutu permettre de tourner correctement. En tout cas, Assemblée provinciale, nyinyo ba chef yetu nyinyo mnatuma tuko hapa, nipenda kuba féliciter aussi na kuba encourager. Nani ma organisation ya médias, société civile, ba droits de l'homme, ba les bote banduku, na population yote en général, moi je sentir concerné, ma plateforme interreligieuse, tunawapigia asante sana parce que muli résister na munaendelea kuresiste, tuendelee hivi. Avant tout, nilitoka hapa le 17 février 2025, mkubwa wa nchi alitumaka avion spécial ikio kunikamata hapa. Nikafika Kinshasa, ilikuwa akasema non, tunapenda ba acteurs internationaux, ba acteurs nationaux basikie réalité ya gisi bitu kuna pitika ku terrain, qui est responsable vita inatoka wapi, subasma zayo ni nini, pourquoi province ya Sud Kivu depuis 30 ans muko tu magumu iko tu attaqué. Il fallait province na kwa représenter na ndio nilisumulia na mwenzetu adjoint wangu Jean-Jacques Elakano na equipe ya wengine ba ministre, tukafanya réunion tukasema non, uende mbio. Sasa nipata feu vert na instruction ya mkubwa wa nchi matérialisé par le vice-premier ministre wetu wa intérieur mkubwa Jackman Shabani. Immédiatement nikaenda. Sasa nifika Kinshasa, tulitumika na mkubwa wa nchi, tulitumika na ba ministre, mulionaka baliona ma video na kama nimuonaka, tulitumika naye 2 sessions de travail directement, tulitumika naye, nilionana na ministre wa affaires première ministre madame Soumina, nilionana na ba ministre ba mingi. Mais à part ça, nilionana aussi na système yote ya Nations Unies na ma-ONG zote, na bitu nilikuwa na lomba ya kwanza ilikuwa kulomba aide humanitaire kusudi Sud Kivu kwenye violation des droits de l'homme za grave ziko notamment ma territoire occupé. Ya kwanza batutilie commission d'enquête internationale ya kumene investigation sur ma massacre et ma violation des droits de l'homme qu'on a fanyika ma territoire occupé. Na ile tulifanya ile plaidoyer nani au commissaire l'ONU aux droits de l'homme toka Genève alituma équipe, haikufika Uvira mais ilijilimitea au Burundi, mais iko inarudia hapa, balifanya collecte information na si base de données tuko na ile ma incidents zote qui est responsable fanyika wapi si ugani, tulicrée base de données na tulisha ipatia procureur wa cour pénal spécial mwenye d'ailleurs alikuwa huko ya pas longtemps niko narudia tena. Tulitumika aussi na bakubwa nchi kulomba ba renforcer ba soda abezi tumika kama wako wanakula bien, kama biko alala bien, kama balipiwe itakuwa danger pour population na tuwezi gagner vita mwele ma condition. Hapana ile tu, à part ça kuko ba petit tu hapa ba ndugu wetu wazalendo na biko na lutter abezi hivi vitu basi kiolela tu. Non, il faut na bana retrouver kwa kisi upate motivation. Kwa kudefendre nchi ifo moyen na kwa. Na unasikia makope ilikuwa seke kuko walikuwa napata malaria ya basoda banazidame. Wengi wanasema biko na maeffectif za yulu na hazikwazo. Na ndio mama muliona bila kuexagere mkubwa wa nchi alishange dynamique. Alishange, alitia bakubwa wa mupya ba armée na kusema kama ifo bitu inakuwa na changer. Na si sasa haiko tena kujere sawa mbele ile maerere ya mbele nye uko naacha komanda na kwambia bia nataka tuko na 10,000 kama 10,000 tutasema twende tuone ile 10,000 tuione. Désormais takuwa seme komanda na kwambia non niko na bataillon, ni bataillon organique par exemple de 2500 enfin 1500 personnes. Tutamwambia twende tuone ile 1500 personnes iko wapi. Bana tuambia bali bapatia ration yabo. Tunataka sasa tuone kama mkubwa wa nchi Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo alituma franka ya 32,000 hommes hapa Sud Kivu na Maniema. Tunapenda tuone ile franga ilifikia kila soda. Soda silale njala sivale mubaya sino bile vinaisha. Na njo komba tulienda amo na babibi ya soda batoto ba soda basishi tena mu misère. Mkubwa wa nchi apendi bile.
hapendi vile. Na ndio alisema kuya ikala na mie huku tupange pamoja, tulipanga ile loi ile ma projet yote. Na ndio mliona mkupiganisha, tulilite tukambia yeye bwana fanya kwanza geste moya urgent yenye itasulager basoda yetu. Na ndio mliona kama mbio resama bali double solde. Hayakuwa mingi, mkuu wa nchi alisema hatuyatambuka. Mais alidouble kwanza hayo juu kusaidia geste ya rapide. Na kazi yetu si ba dirigeant ni kuverifier kama ile solde ilifikia hapo kila soda alipata. Sawa? Donc voilà une des missions. Ingine mission ilikuwa kuambia ba humanitaire bakuye huku mbio. Bakuye huku yakisaidia pas seulement mu territoire occupé batie couloir humanitaire na aide humanitaire. Médicaments, chakula ainsi de suite. Mais hapana ma projet de développement. Ma projet de développement inapaswa fanyika ma territoire non occupé. C'est-à-dire ma contrat tulisinyaka nabo bakuye baanze zitengenezea hapa sasa. Na ndio maana ningependa ni assurer batoto wa Uvira, nyinyi mba kwanza mlitupanga jina Magufuli, mtaona changement hapa. Sawa? Batoto wa Uvira tunapenda tubambie kama tutatumika na mwenzetu vice gouverneur na equipe yote ya ba député na ba leader d'opinion bote wazalendo wa soda tout ça juu ya kuchanger. Kitu ya kwanza priorité itakuwa paix na sécurité. Hii tuko na bapeti bana circuler mu ville na maarme iko na ogopesha raia na haibebe image ya bien. Mais tutaikala na benzetu nabo tusiseme tubatoshe na habana kitu ya kudame aussi. Bako na lala njala. Bapeti biko kufront bapati hata 1000 francs. Bile navyo tunapaswa hala hizi ya kubishanje. Tutaikala bandugu yetu tuesie kuangalia solution gani itatusaidia si bote. Sudi bakwe ba accompagnateur ya basoda yetu na siku bitu inaanza endeka parce que bientôt ibi biote bitaisha na tutaingia sasa mu justice. Sasa itafanyika kila mtu kwa responsable ma acte yake. Mena kitu ingine tulikuwa nasema tulilomba bakubwa inchi bakuye huku ba mingi. Tuliambia bakubwa kule musibakie kule mu reconforter population à Sud Kivu. Si vous mko mnapita hata hamna kitu ya kupana meme muonekane tu. Na je crois que miezi inaisha muliona quand même beaucoup de visites huko ngambo. Mama première dame, chef d'état-major armée na bengi bakubwa bali succéder hapa na mwingine huko mnakuwa na ile aide humanitaire tulilomba. Dada yetu tuko nafika hapa bientôt naye mama ministre wetu wa affaires sociales action humanitaire, surtout kwenda kuangalia banduku wetu ya kule Kasaba. Kasaba pale Fizi kwenye bitu ilifanyika Ebola ilimaliza banduku wetu, tutafika kule aussi. Sasa juu ya ma projet ya développement tulilomba nayo. Tulisinya kama contrat na Nations Unies Bukavu. Na ile makonte na lomba par exemple na Banque Mondiale aussi kutia mapave kunini muliona tulishaanza Bukavu no? Mais sasa ile ma projet tulienda kubambia kule hivi hatuwezi fanyia kule tuzitransférer déjà hapa. Sawa? Na ndio maana vraiment tutapiganisha de sorte que tutatumika mu rythme. Tutaikala na aba mabalabala aba, tutaikala nabo fara comme on dit hein. Tuambiane verite sasa. Koma hii barabara inza kawia hii miaka yote, nini probleme iko wapi? Koma ile ya kutoka Gatumba mpaka hapa Kurompwe inakawia ni nini? Qu'est-ce qui est derrière ça? Na hivi tuko en contact na mkubwa wa nchi, ni bitu tutakuwa naza kwenye mko bloqué kama hakuna franga nini, tunaita president directement, tunamwambia bana tuko mwa situation, capitale ya province anatanda ni hapa, il faut ma projet naendeka mbio. Donc voilà bien tubibaka kule aussi na tutafatilia. Sasa tulilomba aussi province nayo itapiganisha malgré ma difficulté juu ya kufanya hata projet moya la mbili ya impact rapide kwa kutuma message kwa population yetu hapa Uvira. Projet impact rapide tutaikala na ba député élus ya Uvira d'ici kesho. Tuangalie kitu gani ya urgent yenye tunaweza fanya. Tusikia kuko soko yenye iko na jinoae, soko ya Bazairoa c'est ça? Soko Zairoa. Voilà. Donc tusikia kama ile njoba kubwa ba député wetu watachagula na population, tutaangalia kitu tunaweza fa mbio projet moya wala mbili
hii rivière nao Luanga niliprometraka ile mpaka hivi hayafanyika. Tutaangalia ile madevi batupatiaka, même si tutaanza petit à petit, il faut tunaanza quelque chose. Nani juu ya suivi sasa oui, kuko ingine dossier tubebaka kwenda kutafuta lare. Tulienda tafuta lare kule. Mais utaenda na njala hapa sikukiwa nazo. Ilikuwa hivi depuis novembre. Jean-Jacques, depuis novembre, atuyapataka retrocession. Ile franga banarudisha, munalipa matax, Kinshasa wanapaswa kuturudishia 40% ile lare. Sasa ile lare tulipiganisha hayafika. Mais mimi nasikia Mungu akibariki inaweza toka hii semaine na mtajua. C'est-à-dire tutangalia batu yetu ya kazi, ba administrateur du territoire, bebiko Bukavu, batu ya kazi na wengine bebiko huku na bebiko ma territoire. Na wapate hata quelque chose kilo kwa inaweza saidia famille. Tellement magumu ilishapita et on en est vraiment conscient. Bali tuambia kama inaweza toka d'ici quelques jours. Sasa juu ya nani ya projet tutaikala na bandugu wetu ba force de défense et de sécurité d'ici kesho, à partir ya kesho tutaikala na basoda bakuba basoda tusikie bien situation yabo. Parce que l'indio ilikuwa problème ba biloko basoda kwa ile ya basoda usigusi ya nikine tu hapana. Mimi niko representant wa Tshisekedi hapa, tunapasha kusa kubiti yote. Hayo vile tutaikala na basoda bandugu wetu angalie tunaweza basaidia kunini kwa kufaire avancer ma agenda zimwazimo. Kwa kufaire avancer armée yetu ikuwe bien, ilale bien, idame bien. Na ndio na bapate équipement bien. À côté de ça, tutaikala na bandugu wetu ba zalendo. Awazawaza tutaikala nao. Nao tubasikie, tuangalie kama tunaweza renforcer, lakini ideologie itakuwa moja tu kama munapata kakitu kaloko. Huko commandant, huko general, huko colonel, huko mkubwa wa zawaza. Bwana tunapenda tusikie kitu maana tutaverifier kama petit mweko kufront kule alipata naye alipata quelque chose. Hayo vile tutaangalia gizi ya kusaidiana vraiment kama kakitu kaloka nataka petit naye kule kufront ajiretrouver. Sawa? Ndio ile. Sasa kitu ingine tutafatilia solde ya basoda comme je l'ai dit. Masalaire yao na avantage yao y compris ration alimentaire tutaifuatilia na kwenye takuwa bloqué. Nasikia ba mère ya basoda bikokule. Asante sana mère. Les épouses. Sawa mama. Bile bya zamani tutaisee kubitoka amo tusindikize bakubwa yetu ya basoda mkono kwa mkono tuone kizia kuaméliorer condition yenu juu ya nini hapa tuko décider comme je l'ai dit kuacha trace hapa Uvira. Na vraiment ipeke utajionea juu ya nani maprojet mbalimbali jikwa nilisha sema kuko maprojet ya mabarabara iko hapa tunataka tubatie mu ritme ya kutumika busiku na mchana. Sawa? Unakumbuka ile barabara ya kutoka Bukavu Nyangezi kama Nyola sasa tulifikaka ilikuwa kwa 4 km. Na balikuwa wanafanya plus de 10 ans. Hii mabarabara ilisha kawia. Batuambie kwa biko bloqué kama seni lare njiko bloqué. Kama sina wakati Jean-Jacques anaweza enda Kinshasa anaonana na bakubwa, antuka tutaita mkubwa wa nchi mwambie s'il vous plaît Uvira ndio capitale yetu leo, il faut que les choses avancent. Na hii barabara vraiment hii rythme biko wako tese kuangalia gisi ya kuideveloper. Kuko maprojet ingine mbalimbali nilipenda tu nibambi kama sitasema mingi tena ni kusema tu kama tutapiganisha pamoja. Kuko maprojet mbalimbali iko munjia, kuko ekipe ingine itafika kesho na ingine itafika lundi juu ya kuangalia gisi ya kusaidia. Maintenant kuko ingine mabitu yenye siwezi sema hapa juu ni ma secret d'etat, lakini hatutasema mingi juu ni kuko ingine ma secret tungali muvita enemia sibisikie. Na ni kusema kama tunapenda mkubwa wa nchi aliniambia nikie nibambie kama vita inaisha. Mimi nabambia mimi niko ma discussion ya yolo vita iko na vide. Haiko populisme.
na hivi kuna vide tutarudia kunjia normal na ile justice sasa itarudia kumustari. Mwenye aliua, mwenye aliiba, mwenye aliviole manani, eh bien justice itarudia kumustari, kila mtu atakuwa responsable wa acte zake. Sawa? Na sasa bintu ingine banduku wangu, mwaima wakati ni wakati ya nguvu sana, tuungane mikono. Uwe Mubembe, uwe Mushi, uwe Murega, uwe Munande, uwe Kongole wa wapi na wapi, tuungane mkono shibote tuko bamoya. Ile babitu ya kikabila kabila hapana, tuungane mkono na basoda yetu tubaunge mkono. Tufanye ile promotion ya relation civilo-militaire. Ba civile basaidi basoda basaidi ba civile. Kwa unaona soda unasikia amani, usisikie boga kukwepa se kufa ngo inaenea. Hayo vile vraiment tuangalie gisi ya kuishi pamoja na tuapuye mkubwa Tshisekedi. Mena kitu ingine ilitasemea hapa ni traître. Kuko ba traître ba moya wenye biko wanatraire mwingine, wanatraire inchi. Hayo vile kuko watu wenye atuka Bukavu Mungu mnaona vitu iko nafanyika. Mungu mnafuata Bukavu dans les environs territoires occupés. Aye tu batu wanaweza jipermettre kuuzisha manyumba na mashamba ya leta. Aye wala ya privé. Kunyanganya metogari ya batu. Ndio unasikia ni makope ba Kongole betu wote wa garçon beke kope ba lwa batu wetu ya kazi banaingia mwele makope. Wa shamba Bukavu ndio vile ya kwanza le plus cher au monde en termes ya shamba. Kakipande kapata hivyo unasikia $500,000. Do bale batu tuko na baingizia mafranka mwana bale batu ya Bukavu venye biko wanaenda uza ile mashamba. Banusha ile mashamba na signale bayue kama biko banasaidia njo ennemi aji renforcer. Parce que saba na unjisha ile frange kunaenda mu banki gani? Kuna kuko banki ya Bukavu. Iko inaenda Kamembe no kuma banki ya Rwanda. C'est-à-dire banaziprofiter amo, banaziuza amo maarme, inarudia tena kia kututerroriser. Comment vraiment Congolais anaweza fanya vitu ya vile? Tunapenda tuambie bandugu yetu biko Bukavu, population muangalie wale watu biko naujisha mashamba na kuuza mashamba ya watu. Muyo kani ba enemy na sasa tunarudia batafuta nyingine province wala nchi nyingine batenda ishi hapo. Hayo vile. Tutarudisha na bebiko wanafanya mandoa kule mwa ile ma territoire ukibaye kama ile mandoa yote ni bongo. Haiko legal. Kama anafanya ndoa soit par patriotisme anasema mimi nachunga siku regime ya Tshisekedi narudia pale mimi nafanya mariage yangu. Na kama haiko parce que so nafanya mariage haiko gratuit, uko napana manjanja mbili sima ngapi unapana lare kiloko inaarishire tena watu inabafinancer. Na ndio maana vraiment il faut mwambie bandugu basi participer kwa effort ya division ya inchi. Mimi namaliza mkusema kama ile madomene tutesee kupigana mwayo na kuangalia gisi ya kusindikiza mkubwa wa inchi na vision yake Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Enfin, nilipenda ni profiter kuambia batoto yetu ya Fizi kama ile catastrophe ilifika vraiment mkubwa wa inchi na yeko très affligé l'ensemble du gouvernement na si bote tunabapa pole tena. Dès que nilifika il y a quelques jours nilituma mwenzetu vice-gouverneur kule na contribution yetu kiloko ya province aende saidia bandugu, na mimi nafurahi gizi balifanya ile kazi na president wa assemblée na ekipe ya député betu, na kwa kuonesha solidarité tutatuma ingine ekipe kule dans quelques jours kwenda kuonesha ke tuko pale na mkubwa wa nchi alitutuma tusibaji. Napigia asante nyi bote bandugu bapenzi. Tutabaki hapa na mimi ni pana instruction kwa wenzetu wanitafutie nyumba kuikala hapo hapa. Sisi kusudi pamoja tukwe tunatumika pamoja na tuangalie jinsi ya kuproteger nchi yetu na kuangalia jinsi ya kugusa madefi mbalimbali. Ya kusema cohesion pamoja ni kusema sahihi. Haiko ndio sawa ma division. Haiko ndio sawa kutukanana. Haiko ndio kusema wewe ulifaa huko mauvais ainsi de suite. Vile watu wasitafute kunichonganisha na ndugu wangu Elakano, simama hapa bwana. Huyu ni petit frère, ni petit yetu, ni mtu mwa akili. Na tuendelee tunaungana mkono pamoja ndio tutaendesha vitu. Sawa? Usiseme sikufanyie kampanye kesho na kwa yenu.
Ndio. Namaliza mukusema kama madivision mandugu bapenzi. Madivision entre ba députés, ba ministres, madivision entre population ya huko na ya huko, madivision entre tel. Mwenye apendi asema anachukia Tshisekedi pour telle ou telle autre raison, ce n'est pas le moment. Sasa tuangalie vitu gani inaweza kututia pamoja pour un objectif commun ya kutosha enemy kwanza. Ayo vile na tunalomba ba fake ba entrepreneur nao basaidie kutia franga mukese ya leta. Ndio tutavivre vile na ile franga tunapana promesse kama basoda yetu abatalala njala, ba wazalendo abatakosa quelque chose nsime tuungane kusudi tutoke mwa ile situation. Ma division itakuya nyuma, tutaregle ma compte zetu après ça ibinaisha na vitaisha bientôt. Mutasikia tunatoka hapa tunaenda beke, tunaanza anza ma solution pana ma detail hapa, mais c'est vrai ndio vile na bunagana na kule kote watafungula, même si ennemi iko mamaguye mu campagne électronique moya grave, mais kope tunayo kope isha vidi ndio ile Tshisekedi alishamaliza kope, si ndio vile? Basi mimi naita mkubwa wetu, doyen wetu, vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, Mwami Ndeze, mnamjua bien, naye atatupatia moyo yake ya kutuambia mission yenyewe alikuia hapa pia kuona batoto ya Uvira na Sud Kivu. Wakubwa wote ya maservisi ya sécurité, FRDC, police, ANR, mkubwa ya DGM, à toutes les sociétés civiles, aux confessions religieuses, wa mama, wa baba, wa ndugu, amjambo. Amjambo tena. Ni furaha kubwa kwangu kwa kufika hapa Uvira, kwa kuwapatia pole kwanza kwa shida ambayo imewakuta hapa Fizi, na wandugu wamekufa avec ma inondation yenye imepitikana. Gizi munayua Ministère de l'Intérieur iko kubwa sana, inashimamia vitu mingi, parmi vile vitu kuko protection civile. Sur instruction du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président wetu, amepatia instruction kwa ministre VPM Jacquemain Chambani, yepeke ma obligations zilikuwa mingi, kalomba niende kumrepresenter hapa Sud Kivu kuyo shida ya Fizi. Bahati mzuri nikafika, nilikuwa mcontact na vice-gouverneur, commandant ya 33e région militaire, na wandugu mbalimbali kwa kusema wasaidie kufasilite hiyo kazi. Nikakutana gouverneur hapa Bujumbura. Gouverneur wenu enye mmesha bandika jina Magufuli, manake ndio kusema anafanya kazi mzuri. Mukesema après gouverneur vraiment alisha balaye vitu vyote, neno kidogo enye ndarudilia amo. Aliwambia niko vice-ministre de l'Intérieur en charge des affaires coutumières, mbele ya ile niko mwami sultani wa Bwisha, fasi kwenye hiyo vita ilitokea na inawafikia hapa karibu yenu Uvira. Sisi tulipigana na wale wadui karibu miaka miwili mbele Goma ianguke. Hiyo inaitwa resistance. Msiogope wale wadui. Gouverneur alishawaambia vita inakaribia kuisha. Adui ni nani? Ni wale wenye wanatokea nje kwanza, wanapita katika wandugu wetu, ceux qui s'appellent les traîtres. Na wale watu ni kuwawinda pole pole paka kwenye tutatosha moya moya, tuyue kama cela on trahit la nation. Ça s'appelle de la haute trahison.